Alo Facebook kum dam nama ka phone rok cha zai man kan chong kholo atu chu zatinda phone ma pung ting kan che lai ma pung ting kha tu ni tiang hena usong an tina ten thi lomi uma chim ma pung rak tin ve application na ngai how mpt mytel telenor urdu amhan mi kha andi lakna khatti telenor kam han cha telenor ka kalai pakhat na kan thelat lan online pan hi na application on piak lai achunga number atel mi te khe karak tu nak si cha ama ningkhin ka kal ko lai e arakum ri lo chun ka akhong hen me lai e ka cheng sim anyar ship ti nak te hi ka me piak lai nang zong kha alo ko lai ba kan ka zon nric zon akhen other rc kam han na he ka zon id front back zone hen number pung tin amai le man thak kha camera man na thak piak la cái chỗ tu chỗ gian si cha chim nak lo se man na thak piak lai me chin khat le id back zone khen nung le kha man na thak piak lai man thak kha pan hi ten ve lai me chin number pung tin id number kha ka zone hen zaida si kai kha lemin song si cha lemin song tha than lang si cha thana na salai ma ko chun thana na nan se chima putin number kha na tial piak lai long lok ma ko chun ka zon hen nama putin min ning khan na tial piak lai nama putin min ning khan na tial piak lai ka zon na me piak lai ma ko chun am han lo chun ka zon submit tin ak te khe pi alo cha khan check na me piak lai submit khe me chang ma khin submit na me lai ma vial ka se adi chang ma te long ka se foi te se he mpt bel te he klubal ti harpa lan ne chaya chun pungsan ka wen chim lai e afoi te ve adang he chu mytel already hu afoi chamen se mpt harbik o ka zon a hen na npt phone number kha 09452514 na me lai set sms khin me lai ma khan pa code number ang khut le ka hen code number kha longli ne tial lai login na me lai ma khan chung lai atu kun to ning he kana khat fiang lomi comment rakhal ko sen di lak chung ka lom